mu mezi gusa 12 amaze ku butegetsi amaze kwerekana ko ari umunyagitugu wa mbere ku isi mu perezida bose babayeho. Kugeza uyu munsi ari gufatwa nk'abandi banyagitugu bose ku isi babayeho nka Hitler n'abandi batandukanye. Yafashe perezida wa Venezuela Nicolas Maduro amutwara bunyago kugeza uyu munsi, amufungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza uyu munsi. Kugeza uyu munsi kandi ari gupanga kandi kuhoza ikirwa cya Greenland agakemuka kuri Amerika. Niyo mutegetsi wa mbere umaze guhagarika viza zijya muri Amerika ndetse akazikuraho mu buryo bushoboka hafi yo kuzimaraho burundu. Yahagaritse kandi inkunga nyinshi avuga muri Amerika yo mu bihugu bitandukanye. Atarajya ku butegetsi yari yitezwe yuko azavanaho mu ntambara nyinshi ku isi nk'uko yabitangaje, kuko yavuze yuko akimara kurahira mu masaha 48 gusa intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya izahita irangira. Kugeza uyu munsi bisa no byamunaniye, amagambo gusa asa n'ari yashyize imbere kubera ko intambara uyu munsi yongereye ubukana. Yavuze yuko kandi intambara ikomeje guhuza Hamas na Israel izahita igabanya ubukana. Kugeza uyu munsi nayo yaragutse cyane nigeze irangira. Umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo wakomeje gufata intera. Ni mu gihe yavuze yuko yashyize iherezo ku ntambara ikomeje kugarura muri Israel bwa Kongo. Yanze kandi impunzi n'abimukira bajya muri Amerika. Uyu munsi kujya muri Amerika uri umuturage usanzwe byabaye nk'aho ari icyaha gikomeye. Niyo mutegetsi kandi wa mbere ufata ibyemezo ku isi bikomeye wagira ngo ntabwo bitekerejeho neza, cyangwa se wagira ngo arabihubukiye cyane bitewe n'umwanzuro ubona afashe mu buryo busa n'ubutitondewe neza. Muri manda y'imyaka 4 amaze gutegeka umwaka umwe gusa, asigaje n'imyaka 3. Kugeza uyu munsi abategetsi bose ku isi baramutinya. Arimo arategeka isi abenshi bakibaza ko hazaza he ndetse n'icyo agamije kugezaho kugeza uyu munsi. Munyemero uyu munsi turebe uko umwaka umwe wose Donald J. Trump ari ku butegetsi yamaze gutigisha isi muri rusange. Abaperezida benshi bakomeye ku isi batangiye kujya bamugendera kure bagira impungenge cyane. Uvuze akavuga yibungesereye ngo atavuga ijambo ryamukomeretsa bigatuma yegura intwaro. Dore ko Donald Trump yamaze gushora amafaranga menshi mu gisirikare cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi akagura igisirikare cye muri rusange. Yongeramo kandi amafaranga menshi, dore ko kandi yakomeje kubaka igisirikare cye ndetse n'itwaro kirimbuzi yarabyubatse. Yavuze ko uzamwitambika wese bitazamugwa amahoro, haba woroheje cyangwa se ukomeye, uzitambika ibikorwa bye wese ngo azabisigamo agahanga. Ni munyemerero uyu munsi turebe ibikorwa bitangaje bya Donald Trump umaze gutigisa isi muri rusange, aho ibikorwa byinshi akora, uburyo abivugamo nuko yitwara. Benshi batangiye kuvuga ko ari umunyagitugu wa mbere ndetse bageranye n'abahitira n'abandi babaye mu mateka, dore ko abenshi badatinya kuvuga yuko ibikorwa akora biri mu bwenge bukeya cyane bidakora perezida, dore ko atagishwa inama, dore ko na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze yuko ibi ngibi bitari mu bwenge na bukeya n'abandi batandukanye barabinenga. Haba abanyaburayi, abanyafurika n'abanyaziya n'abandi benshi batandukanye ntabwo bemera cyane ibikorwa by'uyu mugabo kuko bavuga yuko harimo ihohoterwa cyane rikomeye. Ni munyemerere turebe akazoza k'uyu mugabo n'ibindi byose akomeje gukora muri rusange n'ibyo atekereza kuba yakora, cyane cyane guhonyera imbaga nyamwinshi, agapyinagaza benshi, cyane cyane rubanda rugufi. Ubwo yarahiraga hari ku tariki 20 Mutarama 2025, Perezida Donald J. Trump yavuze yuko kuri manda ye ya kabiri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizongera kuba igihugu cya mbere ku isi kandi gitinyitse, kikaba igihugu gitinyitse, cyubashywe kandi gikomeye kurusha uko cyahoze mbere. Gusa ariko ko yari kubigenza ngo bigereho nicyo buri wese yibazaga akivuga ayo magambo. Amagambo ya Trump yagize ati nta kizatwitambika, ashatse kuvuga yuko uzavuga wese, uzamwitambika wese, uzamwica mu ijambo cyangwa uzamuvuguruza wese azabisigamo agahanga. Abari bitabiriye umuhango w'irahira ry'umukuru w'igihugu bose bamuha amashyi y'urufaya batengo kaci ndetse abenshi ku isi bagaragaje yuko bishimiye intsinzi ya Donald J. Trump. Harimo n'abagenzi b'ibihugu bitandukanye ku isi baramwifurije intsinzi cyane n'amahirwe masa muri manda ye. Gusa ariko benshi bahamya neza yuko batumvaga neza icyo yarashatse kuvuga muri icyo gihe kuko amagambo ye ngo ari mu bwiru bwinshi ndetse anajimishe. Abenshi bumvaga yuko avuga iryo jambo ngo ntawe uzamwitambika batari barasobanukiwe neza, bakamuha amashyi y'urufaya batazi ko agiye koreka imbaga nyamwinshi, cyangwa se abenshi bakumva ko ari ibisanzwe nta kintu gitangaje yitezweho, dore ko abenshi banamuteye bumva yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe azageza kuri Amerika, nta n'icyo yangije, ntacyo yishe, nta n'icyo yemwe akijije. Perezida Trump mu ijambo rye yari yaciye amarenga ku gitinyiro Amerika yahoranye kandi yemeza yuko Amerika izasona igitinyiro cyo mu gihe cya vuba cyane. Kandi muri iyo manda ye ya kabiri Donald J. Trump aha yifashishije inyandiko izwi cyane nka Manifest Destiny. Iyi ikaba ari imyemerere mu kijana cya 19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga ko abanyamerika bari barateguriwe n'Imana ndetse n'amateka, ndetse kandi yuko bagomba gukwirakwiza umuco wabo ku isi yose, ubutegetsi bwabo bukamamara hose, ndetse n'imibare yabo n'imibereho yose ikigerwaho na benshi ku isi bakayigenderaho. Kuva Trump ageze ku butegetsi ibintu byinshi b'iki gihugu cyane cyane mu by'ubukungu ku isi byarahindutse cyane. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa yafashe ibyemezo byinshi bitandukanye kandi bitakunzwe na benshi. Byinshi muri ibi byemezo yafashe byageze ingaruka ku buzima bw'abantu benshi batuye isi cyane cyane muri Afurika n'ahandi hatandukanye. Donald Trump yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo guhagarika inkunga Amerika yashyiraga mu miryango itandukanye, cyane cyane imiryango ifasha iciye muri ONU.
Ibi byahungabanije imibereho y'abantu benshi barimo n'abatoya imiryango yafashaga. Muri umwaka umwe gusa amaze ku butegetsi kandi Trump yashyize imbere inyungu z'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bukomeye cyane kugeza ubwo atumije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bashyira umukono ku masezerano y'amahoro. Gusa ariko ibi ngibi byari mu nyungu yo kugira ngo ajye abona amabuye y'agaciro. Aya ni amasezerano we yemeje ubwe yuko ari amasezerano azafungurira Amerika inzira yo kugera ku mabuye y'agaciro atagira ingano igihugu cya Congo gitunze kugeza uyu munsi akajya muri Amerika. Mu kinyejana gishize na perezida n'umwe wabaye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugeze atera ubwoba isi yose kugeza uyu munsi nka Donald Trump kugeza uyu munsi, ndetse kandi akanagaragaza ku magaragara yuko ashaka kugarura ubutaka butandukanye bw'ibihugu bitandukanye ku isi nk'uko Trump akunze kubigaragaza, dore ko gufata ubutaka butandukanye ku ngufu nka Greenland n'ibindi bitandukanye ibi byose yabigize umuco ndetse kandi aranakomeje, dore ko abenshi bamubanjirije babanzaga demokarasi, ibiganiro n'ubwumvikane gusa, ariko we nta bwumvikane agira ahita yohereza ingabo ze agafata icyemezo. Nta mutegetsi kandi wabayeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwe wigeze usenya uburyo ubwo ari bwo bwose bukomeye bw'amahame ya politiki mpuzamahanga ndetse no kugabanya amasezerano n'ubufatanye bw'imyaka ndetse no guhungabanya amasezerano y'ubufatanye mpuzamahanga bw'imyaka myinshi byashingiweho kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Uyu munsi nta gushidikanya yuko amategeko n'amahame asanzwe byirengagijwe kandi bigakorwa nta nkomyi n'imwe, nta n'uwo bikanga ku isi. Kugeza uyu munsi Donald Trump ari kuvugwa nk'umwe mu perezida b'Amerika bahinduye byinshi kurusha abandi bose babayeho mbere ye kugeza uyu munsi. Kugeza ubu kandi afite abamushyigikiye benshi haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Abakurikirana hafi bya Trump bafite impungenge yaba abantu ku giti cyabo cyangwa se ibihugu bitandukanye ku isi, mu gihe Moscow mu Burusiya, i Beijing mu Bushinwa bakomeje kwitegereza ibyo Donald Trump akora biturije badakoma. Politiki ya Donald Trump yakomeje guheza inguni cyane ku isi, abenshi bayibazaho cyane cyane ku kibazo cy'abimukira. Trump yatumye Amerika yahagarika kwakira abimukira ndetse kandi abasaba ubuhungiro bavuye mu nkambi zitandukanye hirya no hino ku isi no mu karere bose barahagarikwa barafungirwa amayira, ndetse kandi no gushyira amategeko atuma kubona visa ya Amerika ku bihugu bitandukanye ku isi harimo n'ibya Afurika bigorana cyane, ibyo byagizemo uruhare cyane, ndetse n'ibyo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba harimo n'u Rwanda harimo imbogamizi nyinshi yashyizeho zatumye kubona visa bigorana cyane. Mu bantu bayo b'Amerika mbere nta n'umwe wundi ugeze ufata icyemezo nk'iki ngiki yafashwe kugeza uyu munsi. Trump yifuje guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, nyuma yo kukibura byatumye afata umujinya ndetse anafata ibyemezo bitandukanye ku isi byinshi by'umuranduranzuzi. Trump ubwe yitangarije yuko adashishikajwe n'inzira ye yose y'amahoro ndetse no ku neza. Ibyo akora byose ngo ntibazaganira ngo bajye inama, icyo azakora cyose ntubyumve azabikora ku ngufu kandi abigereho. Ku ngufu za Trump ngo Amerika igomba gufatirwa kinini cyane ku isi kiruta ibindi byose ku isi cya Greenland ubusanzwe kiri muri Denmark. Akivuga ibyo benshi batangiye kwikanga bumva yuko kandi akomeje, kuko ibyo akora byose n'ibyo avuga agaragaza yuko abishyira mu bikorwa, kuko uyu mwaka yohereje indege za gisirikare n'abakomando batandukanye kabuhariwe ba Delta Force bajya mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas mu gitero kidasanzwe, bafata perezida w'igihugu wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we bamujyana muri Amerika. Kugeza uyu munsi niho afungiye. Handi umutegetsi n'umwe wabayeho muri Amerika wigeze ufata perezida uri ku butegetsi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatanze umuburo ukomeye mu nama y'ubukungu irimo kubiri Davos mu Busuwisi, gusa ariko ntiyavuze byirizo na Donald Trump. Macron yagize ati ibi ni uguhindukira ku isi itagifite amategeko agenderaho, aho amategeko mpuzamahanga asigaye atsikamiwe kandi aho itegeko rizima risa n'iryufite imbaraga cyane kurusha abandi, aho kandi inyota y'ubwami n'ubutegetsi bw'igihugu iri kongera kwiyongera kugeza uyu munsi. Ari kuvuga yuko Donald Trump ibyo akora byose ari ku ngufu ndetse anakora nk'umuntu wa cyamikore wicaga ndetse akanakiza nta bujyanama akeneye. Harimo ingezi zikomeje kwiyongera ku bushyamirane bukomeye cyane ku bucuruzi ndetse ari n'impuzamahanga n'ihuriro rya gisirikare nka NATO ndetse na OTAN rimaze imyaka 76 ishobora kujya mu kaga mu gihe abari bibi kurushaho, kuko Trump ashaka gufata Greenland akoresheje ingufu ze za gisirikare. Abashyigikiye Trump bari kongera gushimangira gushyigikira gahunda ya America First yahozeho na mbere. Iyi gahunda bayirwaniye cyane mu guhangana n'urusobe mpuzamahanga rw'imiyoborere rwashyizweho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubwo yabazwaga na BBC News Hour niba kwigarurira kirwa cya Greenland byaba binyuranijwe n'amategeko ya Loni ndetse na UN Charter. Umudepite w'umunyamerika wo mu ishyaka ry'abarepublikani witwa Rand Fine yagize ati ntekereza ko umuryango w'abibumbye wananiwe bikabije kuba urwego rushyigikira amahoro ku isi, kandi mu by'ukuri ibyo batekereza byose birashoboka, ndetse kandi ibyo batekereza byose birashoboka yuko gukora binyuranije nacyo ari cyo cyiza kurushaho.
Rundi Fane kandi yatangaje yuko mu cyumweru gishize yashyikirije inteko ishinga amategeko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushinga w'itegeko yise Greenland Annexation and Statehood Act. Uyu mushinga ugamije kugura ikirwa cya Greenland ndetse no kwigira leta ya Amerika. Ikaba leta 51 Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba leta 51 igize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafatanyabikorwa b'Amerika bibaza cyane ku miyoborere ya Trump, bibaza uko bazabyitwaramo igihe byagaragaye yuko nta kintu na kimwe kizashoboka ndetse nta cyamuhagarika cyangwa se ngo kimukome mu nkokora. Hari amagambo menshi yakoreshejwe mu mwaka ushize mu gucecekesha uburyo bwiza bwo guhangana n'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika udasanzwe kandi utunguranye. Gusa bavuga yuko ibanga rya byose ari ibiganiro, aho bagize bati dukeneye kumufata mu buryo bw'ukuri ariko tutamufata mu buryo bw'amagambo gusa. Intambara y'Uburusiya na Ukraine yerekanye Donald Trump nk'umuntu uhindagurika cyane ndetse unahindura imvugo. Umunsi umwe yerekana asa n'ubihuza n'Uburusiya, undi munsi akerekana mu isura y'umuntu ushyigikiye Ukraine. Uburyo yendagurika bituma benshi bibaza, uburyo yendagurika bituma benshi batamenya ukuntu bamutwara, bigatuma batamenya uko baganira, uko bamufata ndetse n'uko baganira nawe, dore ko hari benshi bamwandikiye ubutumwa bugufi akabushyira hanze kandi bwari ubw'ibanga mu buryo bw'akazi bw'abakuru b'ibihugu nka diplomasi. Kugeza ubu isi yose hanze amaso ni ku kirwa cya Greenland, ikirwa kinini ku isi. Donald Trump avuga yuko agomba kugifata ku ngufu izo arizo zose, haba ku kabi ndetse n'akeza akaba yagishyira kuri Amerika. Trump yagize ati nta shingiro ufite gusa zo gutekereza ku mahoro, nubwo amahoro azahora ari ingenzi gusa, ariko kuri jye siyo y'ingenzi. Ubu ushobora gutekereza ku bintu bikwiriye kandi byiza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Mu gihe ubutegetsi bwe butigishije isi yose mu mezi 12 gusa amaze ku butegetsi, benshi kugeza uyu munsi iyo benshi barebye ibintu amaze gukora mu mezi 12 gusa, baribaza ibisigaye kuba yazakora mu mezi 36 asigaye kandi ariyo menshi. Kandi ibihugu byinshi binyuranye ku isi bifite kwigengesera gukomeye cyane ndetse no kugaragaza aho bahagaze ku myitwarire ye, dore ko abenshi bigengesera cyane uvuga akavuga makeya kugira ngo atabe yavuga nabi agakoma rutenderi. Gusa ariko Uburayi bwo barasa n'ubukira mu gufata ingamba zikomeye cyane kuri Amerika, ariko Trump nawe ntabwo acecetse nta nubwo atuje, kubera yuko akomeza kuvuga yuko ntawe uzamukoma mu nkokora, ntawe uzamuhagarara imbere igihe cyose ibyo akora biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyemezo by'ubare ku myifatire Donald Trump biracyari urujijo cyane kuri benshi, kuko bimwe mu bihugu bigerageza gufata ingamba ariko ibindi bikagenda bigura intege kubera gutinya ingaruka n'ibihano bazabikuramo ndetse bazanabigiriramo. Afurika nayo iracecetse cyane, nubwo ingamba zimwe zifatwa na Perezida Donald Trump ziyica intege cyane ndetse bikanagiraho ingaruka. Ubushinwa ndetse n'Uburusiya nabyo bikurikirana hafi kuri Washington mu ibanga. Kugeza uyu munsi nta muntu uzi neza no mu ruhande ibihugu bikomeye ku isi birimo, nta n'uzi neza icyo Trump agamije n'icyo ashaka kugezaho kugeza uyu munsi. Gusa ikiriho nuko benshi bakomeje kumutinya bakurikije ibikorwa akora, dore ko ubwo yafataga Nicolas Maduro benshi bakangaranye cyane, bakibaza umutegetsi nk'uyu nguyu uwo ari we n'icyo agamije ndetse n'icyo ari kuzanira isi muri rusange, agakomera abimukira ndetse akavanaho viza zitandukanye. Abenshi bagibajeho cyane, dore ko muri uyu mwaka utaha hari imikino y'igikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Abenshi bari kwibaza ukuntu bizagenda. Abategetsi benshi ku isi cyane cyane muri Afurika baroroshya cyane, kuko benshi bumva yuko uwakora icyo adashaka wese yakwisanga yagizemo ingaruka yanabihuriyemo akaga gakomeye cyane. Hari abayobozi benshi bakuweho n'ubutegetsi cyangwa se bagashyira igitutu gikomeye cyane kuri ubwo butegetsi bakavanwa ku butegetsi. Ibi ngibi byakunze ko mu bihe bitandukanye cyane kubwa Perezida Donald Trump n'abandi bamubanjirije n'abandi bose. Nicolas Maduro ni perezida wa Venezuela. Mu 2026 Maduro yabashwe mu gikorwa cya gisirikare cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibirego byo gucuruza ibiyobyabwenge no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko iki gikorwa cyari kigamije kurinda umutekano w'Amerika mu karere. Raporo nyinshi zitandukanye zivuga yuko Ayatollah Ali Khamenei yishwe cyangwa se akavanwaho mu bitero bitandukanye bya Amerika na Israel byatangiye na 2026. Mu bandi bayobozi batandukanye bakuwe na Amerika harimo Saddam Hussein wa Iraq. Saddam Hussein yakuwe ku butegetsi mu 2003 nyuma y'igitero cya Amerika cyari cyo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush. Impamvu yavugaga yuko Iraq ifite intwaro za kirimbuzi, ikamushinja kandi yuko yakoze guhigira imitwe y'iterabwoba, hakaba inyungu za politike n'iza peteroli zo mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma ariko haje kuvuga yuko izo ntwaro za kirimbuzi zitagaragaye. Undi muyobozi wishwe na Amerika mu myaka yatambutse ni wo muri Libya, Muammar Gaddafi. Mu 2011 NATO yarabaye cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kurwanya Muammar Gaddafi ndetse arishwa. Impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi byamushinjaga uruhare rukomeye cyane rwo gukandamiza abaturage. Ikibazo cya peteroli muri Libya cyamukozeho cyane. Gaddafi yashaka gukora cyane Afurika yigenga cyane cyane ku mbaraga z'uburengerazuba. Undi wo kubona Amerika ni Mohamed Mossad,
Uyu ni uwo muri Irani mu 1953. Uyu we yahoze ari minisitiri w'intebe wa Irani wari watowe n'abaturage. Gusa ariko nyuma gato y'ubutasi bwa Amerika hamwe n'Ubwongereza bamushyizeho kode ikomeye cyane avanwa ku butegetsi. Ngo impamvu ni uko yashyize peteroli ya Irani mu maboko ya leta. Ibigo bya peteroli bya Amerika n'Ubwongereza byabonaga inyungu nkeya cyane, nyinshi zikajya mu nyungu za leta ya Irani. Amerika yatinyaga yuko Irani yakongera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ikegereza n'Abasoviyeti bityo bakayirwanya. Undi mutegetsi wahitanywe na Amerika ni Salvador Allende wa Chili. Uyu yishwe mu 1973 muri kudeta ya gisirikare. Iyi yari na General Gaston Penache. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarafashije cyane muri iyi kudeta zikanayishyigikira. Uyu mugambi wagizwemo uruhare cyane na CIA y'Abanyamerika zifasha umusirikare kuvanaho ubutegetsi. Impamvu nyamukuru, Allende yari umusosiyaliste. Ikindi cyatumye akurwaho ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanyaga yuko Chili yaba inshuti ikomeye cyane ya Cuba n'abandi banzi ba Amerika. Inyungu kandi nyinshi z'ubukungu bwa Amerika muri Chili bwari kubangamirwa cyane mu gihe yari kuba akiri ku butegetsi. Undi ntabura kukubwira aho yahitanywe na Amerika ni Manuel Noriega. Manuel Noriega ni umunyapanama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuteye mu 1989 ziramufata, agashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge ndetse akazamo n'ikibazo gikomeye cyane cy'umuyoboro wa Panama wageraga inyungu kuri Amerika. Ikindi kutumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igihe CIA yamwezeho cyane ibirangira imuhitanye imuvana ku butegetsi. Jean Bertrand Aristide, uyu we ni umunya-Haiti nawe yihitumwe na Amerika. Uyu yakuye ku butegetsi inshuro ebyiri zose, cyane cyane mu mwaka wa 2004. Hari abavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare rukomeye cyane mu kumusohora ku butegetsi. Impamvu nyamukuru hari ikibazo cya politiki muri Haiti. Kutumvikana n'inyungu z'Abanyamerika byatumye akurwa ku butegetsi nk'abandi bose. Abasesenguzi benshi bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze kwinjira cyane mu buyobozi bw'ibihugu bitandukanye ndetse na politiki y'ibindi bihugu kubera inyungu zayo z'ubukungu zibangamiye cyane, urugero nka peteroli, amabuye y'agaciro, ubucuruzi n'ibindi. Hakaza kandi ikibazo cy'umutekano wayo muri ako karere cyangwa se ku isi yose. Igihugu cyegereye Uburusiya, Ubushinwa cyangwa se Iran nacyo kisanga kiri mu kaga cyangwa se kiri kugendwaho n'Abanyamerika, cyangwa se kandi Amerika ibona yuko demokarasi yawe ndetse n'uburenganzira bwa muntu bihungabanywa cyane, aho naho ugomba kurya urimenge. Ariko kandi haravuga yuko rimwe na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika irenze urugero, igakoresha imbaraga z'umurengera mu guhonyora abategetsi bakomeye cyane ku isi n'abaturage, cyangwa se ikaba yashyigikira ibikorwa bitandukanye ihirikwa ry'ubutegetsi kugira ngo yirinde inyungu zayo bwite muri rusange ku isi. Reka mwese mbashimire cyane kuri rwanyu kuri ibiganiro kuri channel yacu. Mbere yuko ugenda ariko ubanze uri hasi handitse subscribe mu ibara ry'umutuku niba warahakanze, hanyuma ukandeho ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona byacu mu bambere. Njye nitwa Ajab Marashi Byukusenge. Imana ibarinde ibiganiro byacu byo birakomeza. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.